Mbeka versus Mr. Hinato. Akashi. Oh, good. Very good. Alani, itu muka, kakak kok, jina itu kakak kok na championship lah, ni kok pamu shikato na, akai pungu, festival ni championship lo, nih. Final set tu, orang berkapten ni, apa ni? Tolgona, nara junior ko Tolgona champion Mr. Shikato Chishina na kupisa sinani. Mr. Kakimino Toba, son of Mr. David Ajumi. Mr. Homura versus Mr. Magana. Mr. Homura, son of Mr. Hirabito. Mr. Magana, son of Mr. Vitoshe. Oh, hey! Alani, Amaka! Full set! Mr. Homura Toba, son of Mr. Hirabito. Red waistband na Toba. Second set. Veni. Nalo pa veni. Second set ke Mr. Homra Toba. Mr. Homra son of Natoshiki Veni. Ike ba rile wala jikela. Ningeti nagaland wrestling association no pelinke wala to ani. Hello ne. Nudi. Hui. Sikasnalani. First match. Mr. Akato. Bonus point. Son of Mr. Tolovi. Am connection game. Am big moje. Wrestling am connection game. Wrestling gimana kau tim kau? Naku kutolu. Alani. Wahai. Alani. Amkalani. The second match was won by Mr. Novishe, son of Mr. Kakiho. अगले वाला वाला नहीं
Sumi Wrestling Association President Nyung Wala Nikyo